Sadia we ya Kwaku Anan ya. Was one of the Nyamia Fanasa 1 year judge. That 1 year so for expose. That then on Koye and Cremofo expose. Takaba fra kukose alolo. That was now a fro. And I make our shop. And I make a new program. And I may baby yale. And I say not you. Blackmail. Or blackmailing Crawford Kwaku Anan. Anas a video. A nas video mu. I would just car, would you bribe? I'm a me, my video, I will buy yard. I was so for the issue. I ye be shiawo. That me video wa wu. Ye wu bi kura. Ye wu ne mame agra dadie. Eti di u fi asem ne kan u fi di ewie. Wan se wu nua na pro watete enye eye ko. Adena unye no expose. Mema 24 hours. Be ye unye na expose. Ebusuamu akwaba ever too much. Sofukum chacha ene ye nia bema kwekwana beef ekoso there too much. Yesre so eneda. Emu nsem ni munchi emre nyina no. O contact ye page ya obenye munchi emre nyina afi say from the one beef we start here no. Eni fry say ye de hu enchiremu nyina ebro. Sisi ya metaka yebra peni kwekwana ni nia bema oyesofo video. Na mebra peni ekwana ba ene de beto abontin. Yentie hawa nebra peni eprechi. I'm very dangerous. Who know? Me peboni dia and I'm the signal never. You try me to my level that I can't control. Let's save a life. I'm unbeatable. With him, Cynthia, I always want to do the right thing. Me timilim. With Jimmy, because I wasn't too soon and I'm one who say, because what Jimmy as will be a worker. Jimmy, I'm cranking and get away and an answer. Oh, some body, Ebenezer, and Qua. And that's how we get on the two gases, Boris, no. When limited, oh, yeah. The catcher of Abuso for so be silent. Yes. Quasiam penny, as a name Cresini, one who shows you, Quasia, the Jinaha, Ubejinaha, where Chimmy Sano, Chimmy for Ebenezer and Ameno Casano, or Daboso, I'm coming there. Ha! The whole job so met me at Danu Corona Butu. And this Anna Yeri Crasininas, honor so Jano. The Urid Yaseko, oh, but ha! When he preaching yebra penny kwekwana nebra penny oyesofo preaching on the top bontini and a man for HSS obra penny kra say no preacher. He's the first person that needs to be exposed. Crampo and Sana Wadrin say Obako expose a different man of God. Now Sofukum Chacha asinya drop another heavy response or the mark kwekwana na me say we there kwekwana nya tesa asem we ahwe obe close down the TV station no akope medjuma foforo aye. I swear wallahi na yenti anope no tie mi nsem yi na ebeboa wo na on say social media no so I say abrantie bi a yesi e friend Kwaku Anan na enano de me koni ku sade e be ya obetinsen bi ase ya na ebi ya on se sofo nsem a wo kan ye no kore but ya na udi atam okay mate ti we no me koni gently we that what ya say ya na me kan se won hwe sabe sofo bi ni bufu that sofo bi edi atam a enu nkyere se wonye sofo me ba cho tie di American yi pa dabi America so Sofukum Chacha sa wo kase me menye sofo a meda wase menye sofo mawo me ye sofo me nyame me menye sofo mawo me ye sofo me nyame fi se wo mfre me ana wo mfa adwuma bi en hye me nsa e nyame ana di adwuma ahye me nsa na abrantiye ye frɛ ne Kwaku Anan a wono de wo se obeye expose afa asofo ho sabe me Sofukum Chacha me ni program because me masem bie ni wono mo agana ha
obi beka se mate sof kum chacha asem a obi beka se me wate masem eye bone da ebi ni ho asem bie ni wa obi beka se wate wo me ho se sofo no why say the obeka se odidi atem by kwaku na ye wo se onyame di asofo nyina mane so wonye won expose pacho hweni nuya video hweni nuya onu ani maame ba a eye ne papa eba pacho wo ye sofo hweni video hwe video ne maame ba a wo ye ne papa ba o na tie nsem a wo ka da hwene ne ye ne na brabo a wonu ni nuya na ye freni Kofi Anan onse we di kwaku anan ana ni nuya sofo no so di Kofi Anan da eniyama fi ene niyama tantan ene niyama bi ani nuya ne ye no ene nsem bi okeka no sa ye sofo fufuro bi nko a ana sofo fufuro bi a ka kwaku anan ya baso wo ba be ye no expose once we ase yiwani ase de wo wani ase no wi wie da wa be yi obi de ye ana wo wi wo fo nsa ya na wo hwe ni yie ana wi ase contract ni twa kwan na nkan wo dan ya na so ye good but e kan wo dan ya na se ye tesi na ni so once enem se sof kum chacha me ko ne gentle me matem die ba kokura mam sade be ya obete me nsem na se yi pa da se kwaku anan atumi di sofu pani eye Lolenstete sofu pani Lolenstete atumi begina TV so kase sofu pani Lolenstete sabe impredu yasan onu oba bi akoye video call da wakoshe wo ba na se da sofu pani Lolenstete de wosole ya ema yase na wohwehwa sasem we no me sofu kum chacha me ye defender me ye kingdom defender sha me patriotie me ye kingdom defender am me defend Christianity ye men krofo bi megu ya sofu mpanifo enemu ase na ye mfafi enkeka won sabe ye ntwasa na ntowa ye nso ye bedu won breso empanini ye mu no da sa na nkrofo bi ba ye yen eti sa wo ye sofo da wo ye kristoni na ye gidini a da kwaku na be kekensen bi se fa sofo pani ho a da wani eje da wo de comment ba da wo kristo somnament ase eti me se enne no mini atam sof kum chacha me kenya sasem e de akere kwaku anan da se wo ye gidini da osofo efre no Reverend Lolenstete the whole world the whole Ghana but this if we use ni ye programs presby for use no Anglican for use no CS for use no Assemblies of God of War Pentecost that's sofu penity saying that's a kwaku anan etumi be kasa wono oba bi akohwe aye video na osole we just of die na to na ohwehwe ma ya ase number 1 number 2 wase enkofa wo bi yele eno ne na da pacho di okofa na yele no pacho wono woni ano wonsane yema bi o no na so obi ekatu obi so a da wo damagina ya na onwete wona enim nyame na onwani yeje eti miss of kum chacha me ye kingdom defender asese ya bomodin se nyame som no eti na da bia me kasa me pam ye nuanu mosramfo me pra won sam ana me donkremofo papa saade we ya kwaku anan yi ya wase wono de nyame afa ne se wonye judge da wonye asofo expose da de no nkoye enkremofo expose adena nkoye enkremofo expose da ka be fra kokose alolo even abosomsomfo okora no
unya wo expose kwaku na hwa asofo a bibi wo won nsam anyame yishra won pasemanya ho asam ana mate ho asam ana manya ho asam ana wa amma me humia maye wo expose that is a yana komuna no the gigi envelopes no the gigi envelope no the jeje wa ya no wan komuna ani maye wo expose no o komuna ana woni ni hia no gigi envelopes da wa tena wa fro ena me ka wa shop ena me ka enya program ena me baby yale ena sa no ti o blackmail or blackmailing crofo kwaku anan former net 2 kwaku anan former net 2 kwaku anan former net 2 kwaku anan adia wo ye nyina ya blackmail da o blackmailing crofo e wo kuromu a wan kase wunia awa yesofo ye o maame ba o papa ba hwe na brabo samoti hwe video no sawoti ye bi da hwe ni nua no awa ye ne maame ba papa ba tie nsam a woke da kohwe ne ma wo ye waso dem wo aden na wo a nua no de wonya na expose da wonya na expose wansa wo ye nyatwom enem se mini atam osofo kum chacha nyame asomakoma mini atam enkane no ana sabi ye bagimi breso ena na wotin natitu a wo ya expose a enkrofo amu awo because of honorable Kennedy Japan onumunyam nanumunyam but wo kwaku anan de woni yanumunyam afisa wo no wo ye corrupt wanumunyam tofom saburofo em kan se wo credibility atofom wanumunyam tofom anas a video ewa anas video mu a wuji ska wuji bribe ama me ma video ewo banyard ewo sofo bi issue aye be hia wo na me video wo a wo wahu na me no da bi ameka sof kum chacha me ni obi ekọ akansi a woni obi ekọ akansi a ne ntokọ a na me nipa ni wakodi nyina ya na onipa no otumi bi tu eti na wo videos ene wo niema ewo me wo nyina no mabomodin akipu eti wo kwaku anan no wo ye corrupt wo jiji nkrofo sika blackmail eye nkrofo azan once tama wo start expose won that two manesi a won ne start expose ono wanso be ye wo expose tan krofo sen ni skaba ni skan na wo wiewia na wo fa na wo wiewia na wo fa saade ye ne nam so e ma wona bu Kennedy Japan e de pam saade ye no efisa na nipa na ba net two na won ba kwaku na agimisika kwaku na agimisika ye hu bi kura ye hu woni maame agrada de ye hu bi kura ye hu woni maame agrada de eti tama na wo net two na me ye wo expose me ye na wo di aye business kwaku na so fukum chacha me say o credibility asede no atofo mayila woni yan munyam once wo ye life e wo TV so a CTV asede ya be no wo ye life wa ya hwe wo life on viewers wakwan wakodu 150 wakwan wakodu 150 once me say wo de wasam ba me so a me no wanu munyam na me san de ewura gotam once we start ya woni minya beef no once ya hwe viewers ya wunya ya hwe viewers no atiko because han na ebeti o obi emu se wanu munyam ayila eye kom any blackmail and a blackmailing crofo kwaku anan eti me de osofkum chacha de me kan se mo hwe ni nia no mo amonhwe ni nia no suban ene na brabo awugum eburochilefuwe bebre na ye expose e wo sika ho bebre na ye expose
was scam. That media my catch or say, over 40 times, or remember 50 times. And number 50, remember 120. Y'all show viewers you could out. What better now? And I saw for be the Wobika. That Lawrence started, and I knew baby acquire video, and a dear bed, and I saw for be Ed Wobika, me money 24 hours, on report on. Sabe, Missy Miniatimo. That 24 hours on report on, Pacho, or one of a BNI, a national security, a police, away a court. One said, journalism na momo samo koye no. Matthew 23:13. Matthew 23:13 Jesus ka bibi wase munue mo atwerofo falasifo nya atwonfo. Ya ka atwerofo a eye media journalistfo ni bi journalistfo wase munue eti journalistfo ni bi muntie o ebi etese kwaku anan no Yesu kura bomudua domemo Matthew 23:13 wase munue mo atwerofo falasifo atwerofo ye media for no papa wom papa but kwaku anan no de ane de wa wo de ane ye blackmail kwaku anan de ane ye blackmail no blackmailing krofo what ma say it osofukum chacha me pesa me kire kwaku anan say eni am ekoso wo nuan ho eni wo busuam wo faasefo ni bi kura ya asofo adena de won ye no nye won expose now with TV so say obi di obi ka wa won say wo ba wi ase twa big journalist twa atisi enua Captain Smart that captain abegina wonu ya TV say obi di obi ka nti obayi onipa na expose captain onye captain wonye obi a won private yayi udi obi ka afa ne court obi do ka afa ne court fa ne police station and private yayi that yenua Kwame Sefa Ken anase Kwame Nkrumah kese anase okatechi afurifa awo angel ana adom miami nua awo adom oye money show mi refi din kakrakora that waba so obi di obi ka it will be an expose or man 24 hours or my report we are court eti di ufia sam na kan ufia di ewie once wunu na pro watete enye eye ko adena wunye no expose me ma 24 hours be ye wunu na expose wa wunu nsam a wakeka wa wunu nsam me da masinya mi shiramo me din the prophet kum chacha enam si mi ni atam nyansani ebetemase ne nyansani e de ne comment aba nyami shiraw se sofu pani te se lolin stete a wabɔ ne bra no obi di na begina TV so so wono ohwe ema yase ehwe ema ase eniama bi wakaka wo de me fele nti menka kwaku anan kaka no me fele menka na obekika we na wo ye Kristo ani ni wani ye ja enye hwe yenua be ma kwaku anan video a oye no ana expose a oye no enye ne no o start ye oni ya pa honorable akompre ko Japan na start ye wo na 2 ena we di mu na afede ono ate ne ho na oye na de but with regards to nia ye bra pani kwaku anan eye ne de all no one evidence eno ni evidence ne eba bonten ne mum sanka oni evidence to nia all kan de a ye be ka say oni right say obeka ni all kan but say ni all kan so owo mu kiremu no one dance dia and he's allowed to bring it out because evidence is what we are all looking after. Say obi ya de bi na enye no one dance dey adetina from abonten etia mra kra say wonim so obi ya de bone na wanka but say nipa ne nye bone bi ye na say o time and esike bi a wo pe and a trend up say o trendy and why you so frustrated say who the other life we know we want to ride on people and who say no enteye ebusia message also do comment beto abonten no me adoma so say na me upload bi so na on sabeti maka me the breaking news, trending stories, spiritual programs, political issues and ya me de bro I hate too much makra. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale.
Mewasem David Emao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037 or 0277-469-933. 5-bedroom houses in Tantra Hills Estate. All for sale. Call us now because it's very affordable.